Yete. Reure. Mingari. Yes. Minga. Kathe geta go minga. Minga re tu muruturia twari twambere twariri. Twakugura guoya wa itunda riri ta go dragon. Oh, the dragon fruit. Yes. It is slowly now. What do you call this? When you buy a car, it starts to do what? The price going down. Depreciate. Yes. The fruit has now depreciated. Na ni mararu ofara. Dragon yokoro ugori. There was a heavy cloud about it. Yes. Limwe reuma magana. Limwe. It was very expensive yoko oguo. Yes. Na ne ya hypetwo muno. Yes. Ona thoni mero ni ri. Andu matana menya ne kuragia bara. Thoni mero ni ndakwirire ithanga ndungienderio. Thoni mero ni ri. Ungimera kiaria gwaku shambari. Nekiraga. Oh wega. Oh wega. Na haria itambegu ikathunduka. Yes. Athoni mero ni ungithie ruongo pakirwo ri. Ni enda kuigwo kaundu okwo ni gakunia ini. Ndigekirwo haria ungekuira. Makanga mathiendete murigo wina thoni mero ni iguru. Mena njege. Thoni mero ni mekuire ayo. Isi kakiuma camba kokoge muno. Muno very sharp. Gaikaraga luo gatuha. Gatuha. Ota kahiu. It actually looks like geta what the hedgehog. Yes. Kala geta gathangara iti. Leo mi gari. Nio mari ambere kuyukio remi wake. Wa dragon. Na nio ni indo wega. Yes. Na rĩo oneire indo ri. Hau niho achokire riu agithama Davivi. Yes. Oh no Davivi. Hau niho aumire Davivi. Akaenda kusema ponda mali kufa kwanja. You karigia thi. No, there are statements you first tell yourself just before you make heavy mistakes. And convince yourself, yes, that you are not doing a mistake. Yes, it is a mistake. Yes, statements like YOLO. You only live once. Yes. Self-convincing. Statements like no kuoshitige. Igekatia. Ikereo. Those are the fittest. They say that you go prepare. Ako harie. Ni ndumirici ya mucukani. Yes. Agika warm up. Yes. Ya gukuharurukia. Yes. Na gukunina. Ukauga atiriri. Citwarithagia onea. Niciana cia ya tumia. Okay, ile la disco. Goro. Goro. Lo kulingi. No, you always prepare yourself for those ordeals. Leo mingari. Ndake iriri oguo. Iria tiriri. Tondu no ngahuruka. Another beginning of a mistake. Tondu no ngahuruka. Oh, go the ticket. Wito ne matuine. Akiona fast neither vale amatuine. So the fella relocated because of his opulence and his windfall. Kinyita ciringi wega. Yes. Na ndoingi makinyita ciringi ore mwe. Yes. He kaundu mathukaga. Hakiri ri ni itukanaga. You see, hakiri nere normal or speed. Speed internet nere speed. Mbps. Yes. Mbps ya hakiri cigitengera muno ri. Server ne tweka ki. So you call out, but over 5 Mbps. Suddenly, upgrade 10. Server ne you have. Ko you ha. Leo mingari. Na OS ya kudeke support speed hiyo.
Minga kahiga bia wega ri kurigana riboti ri kendi itunda yes nigetha ka embark on the voyage ri ya muthiro gatiagite mau magana mana ma pepte mauti maige no ame is windfall for him yes but eno yo mundu ni ari uingi wake yes never mind na million inde kwa pesa nyingi pana ba no he mundu tangiguithia ati million ti nyingi pana utangimivanga wega ri to tu anona nduri uthuri murata witu wa na million na maana meri let me know go there Tofokasi na minga kuringana riboti ria cia mukairo nda viviri ona goko ndo gwetawa Mukunumbi na goku ni Lamu Mukunumbi ni bari na ni interior ni Lamu theini yes Mukunumbi ni Lamu theini pio yes na kuri ugithie Mpeketoni ni theini there are many Kikuyus there muno agithamira Mukunumbi na akigura nginya thimu cia smart yes na agicemania na ndogo cia kundu kuriku oi ndogo cia kundu cia muhingũrire nginya TikTok speed ya thabarĩ yake nĩ yaneneha TikTok aretagwo mzee moja wa Mkunumbi yes mzee mmoja wa Mkunumbi ndio ambaye chanzo chake ni Dafifi yes ai tambahalia you know Lamu is a very nice beachfront and very clean and explored waters for that matter yes wako Lamu Mukunumbi yes Keton kidogo aitwaria tone mabire makiona na muhiki mugiria mari na ikesio jigua mona yo wendo mari hanini ne machuweni miga na udafifi wake yes na mupopepteli yes his mind became corrupted akakuwa mbahalia yes mbahalia wanjandi nafasi msee mmoja minga akira auto video TikTok akainiro taarab yes ibone muno cia thweri aikarite thika kiria kaboti yake eta kanu rogo eta kanoe you see there are very many in Lamu yes eto mikaine tu aboti bese chitina last mieri 3 as would be expected you can kwaja handu wa gweta minji yes siringi ni yenye na makiria na kwa minji roko ndio ona kabangi athie na kiria import athie twaritie yes athie kuria turike turikuo turi muno aida rĩu ni akaire andu ao to ndari onaki ndabatie TikTok yake erega gwikira kindu mi mweri weta mzee moja yes andikitwo ni muthuri wi bunda no bunda na kuo ne nyingi na tubunda twakura natuo ni tukuhi ani tuthia racing they are very intelligent donkeys yes ana uko na donkey dabi riwa kiandikitwo ku ni akaire andu ao nyumba na arata uguo ratwarithia rigi show mama nya mange mulipatriate nyumba na arata kurato gaginya thimu no asmart ndirie arathi na thimu iho ko hana thamuni wa kibandito cinene na erore ndio ronoki mane ocio ni akinya thi na rimu na no moko no biku acoke Dafifi atari na ngo kuma ici Mukunumbi
tuge ni woe bathi mpeketoni. Yes. Kana wituri. Yes. Ego kana Nairobi. Ndireciria ni nabatara kuma Ngoinya na mbia. Wega. Gukinya Nairobi. Riu ni na ndurite bara. Da onake. Ni aciagite biu. Aera mimi meusandulagon mimi. Mimi ndio kingpin wa Dulagon. Kwenda vivi. Kwenda mbimbi ukiuliza. Ukiuliza tu ulize minga. Utaoje chuo kwangu. Kwangu ndiko matulu pale. Nisaidie ni fair. Nisaidie ni fair nirudi. Ni ada nifune. Kicha ni lundi. Kicha nileje. Na halaiki nyingine ya mbesa. Hero. Watu akija huku jipanga vile watarudi mzee Minga. Kama huna mbele wala nyuma, fanya kazi kama wenzako. Enda avua samaki zimo nyingi baridi. Tinde karigisho. Ukaweze athiriri. Hali onera njira ri. Kinya Davivi ni akamuke. Akamukero. No de kugira ndurika. Ara the emotional appeal. Akaura mukanathi mwege akamuria. Bamerithe. You know sio. Nduramenya mugambo ucio. Kari mega. Niwe. Uga. Muraugire nguire guku. Mukaka muratiriri. Kondo kone kore tofuri twathi thikari. Kola digwa matiaga. Guku nduranaga. Aria mukonobi. Kuraihu. Yokuи. Kare oko. Ando makira mzee Dragoni kakauga ni wachise ngoma. Dragoni ya sangapi? Na ndio ando wako ni makongoyagira muno mundu okete na mbia igathira. Ukaunyokera kuo. No kianda kiure. Ona arume ni mendete muno gucenendeka. Makura yule mzee yule Wachikuyuni yule kujapa alikuwa na hela aziambiliki babu. Nakwambia walikuwa nunua tembo huyu. Tembo huyu. Au kwa linunua kuliko gavana. Mimi nakwambia kwa meka paka Msomali huyu. Kwa na Msomali Mgiriama, alikuwa na Muamu, alikuwa na Mtonyi, amebadilisha sana huyu. Mtu paka Mtonyi alikuwa naye mzima. Hivi sasa mbele wala nyuma hana. Ukimnunulia mabuyu ndio hivyo ya kupigia makofi. Achari za 10 anunui huyu, achari za 10. Tagia sia mabuyu. Vazi karaya hajifikishi chochote. Biangi kaire uru. Yango yaka chini ya minazi yangoja zianguka. Afungua kunywa kabisa. Na alikuja hapa na hela zake. Hapa bana kuja bana hapa saa nasa. Arabako mesto onogethiko. Mako yanga no icio mu. Na mautaragira andu. Vako vatu vangoja hapa ngombia. Wakuja hapa na mali zao hali na mali. Walijua jiji. Wako umesturi. Atini na gohoro. Walilijua. Najua wakuja hapa hawajui warembo wa hapa. Hawajua sisi. Wao wanaona chema cha juza. Hawajui. Kwanza walioshikana huo mzee Minga huyo wa Madragoni yule. Alimmaliza mzungu alikuja na meli hapa. Mzungu mwenyewe sasa yafanya bichi. Mzungu akuja na meli kabisa, uza chuma moja meli sasa hamna mali. Mezama. Yule chombo kilishaingia maji yule. Haski la muadhini wala mteka maji msikitini. No mega nake no amwireire mukunubi. We nora harauti kuritagi gutwa. No igwa ndo maharagira tauni ona origa go ciumete aicibania.
amenyeire kuku Kaga mundu athire kuri arahahindi witu okaligo atwarirwo no leo mega yuko katika hali ya kulia na kusaga nini kusaga meno Ozika brother yakale shire gocemania makimenya wale mekuira ki muru wa nyina mwana ucio ni arira rahakuraihu ukunumbi kuno tage ko babathi si mukunumbi onayo kiga ume aho kinye kuori you plan almost an entire day of travel utekurugama muno yes na ngari na mwireke mwiri mwega yes iraiguana na bara yes ya kuringiririo thabari we athia cia wari iria ciitagwo desert trekker ni mane muchungani wa mutwaraga akamuninira mukanu wera come baby come Reure mirire in transit you see ogetua kumagara na wirugongori wako ni kumagara ume county do lokuga you have your cart is full for the day wina meha ukiumaja wa mihirego ya county ri yes uroba bero yo ni thabari if not half a day yes is full day ni ugomanagia mafataro umahigie within that time within the day yes trokiwa ni uguthie wina ifatari ya town ri ona taumete rogo umete o estate ri na ni ugutinda ri ni we hinyagiririo gabanga ukamenya ni uri kinya handu ho uhute tondu town ne kuguthiururuka ngari you get very hungry yes naguo murire ri to no arakiona indo nacio ciraririkania mwiri waku mabataro ma kuria tondu town nayo ri tikona nyingi ungihura wage display ya irio yes etigare u street imwe takire Nyaga road Nyaga road they are no Italy sa hutapata kuku ya msuguko yes even biashara street except the GNR annex I don't think there's another Italy that's popular sioni igine leu kondo korea irio siko on display Moi Avenue Tom Mboya yes Lifaloli kondo kono tale muhutu you be enticed no ri hituka guona kindu kwaja Tom Mboya kuna yekiro mathitima yes sigapa ke joki undu kira kuguciriria yes and of late naguo wori ori otekete over the Italy business in the CBD they have people we have placards maruga magafara oguo acio no ne kururia maruririe biashara ya mikawa akuona ya bisho ukona yes undu kuria ka mundu no aingire inona kwa murire uringana na ro gwibangite giki pocket Nairobi now it caters for practically everybody yes kwe makiota kuingira ku kwa uria gutira ithi asa kuuraiti sa na kwa irio nyinge na cio igathio na ciekirirwo sama nigetha cikwenta icio ikatia ukiriha nawe no guo ukigwa mondo na kure kure katurari ni kule katurari Nairobi no ore oraingiherio indo cia kuria isiko huma naki no guo racoka ki mondo otro ngethia CJs Kilimanjaro yes pronto you know those ones yes they even have pizzerias in town yes ukigira ko uri na kamwe idio ciokeri no aba ku expect o wetie drink ya kugura yes not free waboko yo in the meantime kinywaji ni gani lete mkona cocktail menu maita meri ya irio na drinks yes utakunywa in the meantime kaga nilete hii ni juice gani hiyo ni pineapple orange pineapple na kuna cocktail iko paka na beetroot nataka gani na kuna shakes kwa tu na tu twegoro
Twegoro. Like an entire meal. Rĩu amba kũreherwo kĩ? Nĩguo irio cibangwo. Ũkamba ũkareherwo cutlet. Hũma na gĩciko igĩrĩ gĩa thubu na gĩa kũrĩa. Na hũma na tũhiũ ga steak knife na gaka kangĩ ka bread knife. Tũkaigwo hau. Na kũu nĩ irapagwo. Yes. Na branded serviette. Branded. Kilimanjaro. Branded. CJs. Yes. Na kũu nĩ ũthiaga ũgakora ona ũkarigwo atĩrĩrĩ andũ nĩmagĩire indo tondũ nĩ ũkoragwo ũkerwo atĩrĩrĩ ngoja kidogo kumejaa. Na masara haijafika. Yes. Wagĩikara thĩ ũkareherwo. Nacio rĩ matikũgũithagĩria mbiro hau instantly. Nĩ makũheaga time. First you savor the meal. Wambe enjoy kahora. Ũhoreire. Na ũkareherwo ka salad kena lettuce. Yes. No lettuce ti thoroko. Lettuce ti kude. Tukashina chako hijira ati lettuce ni lettuce. Ne guthoma matuko maitũ twaugaga ũguo. TCBC. Oh yes. Rĩu kona kuo rĩ ũgĩũkĩra hau rĩ gĩkenge kĩambia hatikoragwo. Yes. No nĩ gũkĩre gĩkĩro like I said CBD caters for everybody. Nĩ kũrĩ gĩkĩro rĩu kĩre for ewegi. Yes. Oh gaikaikũrũka. Ũgathiĩ rĩu harĩa ũguo Shaniford. Kara raini hau nĩ akora raini. Shipakuku. Yes. Wati hospitality muingi waite na metha. Kou ndũngĩthiĩ raibu ũkĩrĩa. Eri karere ya muthoni. Mathiaga live makĩrĩa irio cina kĩrĩa. Waja magũranĩire nyamũ ĩtagwo plata. Makauga guys we at Hash Grill. Sanford ndũngĩthiĩ raibu. Asa. Tondũ ũgĩthiĩ raibu iguaga ũthaũthĩrwo nĩ wa counter. Na sema next. Shipokwata na pineapple na passion. And those ladies are very fast. Unaweka tomato. Asio akaseje ko hakilini yao. Aiwa. Sika next aya songa. Na omeda irwo ndumwe. Shipo shiori. Nĩ maibagia quantity. Iko nakuo quantity rĩ. Yes. Inaangaliwa. Ni wona wa githani huwa agaikia. Wa kukuja. Tomato ni gapi? Gatheca rithiti. Iko na kuku gatheca ucio. Othio hau ha guku. Aria murango-inĩ tondũ nĩ ho nguku. Na kwele toto runao rĩu nĩ marĩ tomato ya shiri ĩtagiranagio. Ĩtathimagwo. Na zina slapping kwanza hizo chipo na kasoda kabaridi na straw ũrũngie. Ukirora na gĩcicio-inĩ nĩgetha wone this is me enjoying my hand and sweat. Yes. Gũkũ wa ĩkĩro gĩkĩ gĩa kwa ũria rĩ gũtirĩ ici. Asa. Asa. Sani fodi na hiodhia. Wala gĩcicio kona mũndũ ũyũ. Mwena ũrĩa kĩ? Mwena ũrĩa ũngĩ. Kamwe aya. Chalo ni. Kare we. Yoku. Ndakiuga ndikũgwĩra kĩ? Ndikũgwĩra Nairobi. Na andũ a rũgongo matirigaga me kũu Sanford. Na Kilimanjaro na kĩrĩa Altona. Matirigaga. They don't look relaxed. Kama wakeuria turariganio ũyũ ti mĩkora. Kũu nakuo gũtirĩ ũikaria. Yes. Nĩ ũhihinya kĩrĩa ũrahihinya ũthiĩte. Ona nĩ ũikara mũno ũkora mũndũ wa kũhura nĩ oka. Unaweka nini? Unaweka jam. Nĩ ũrĩa kĩrĩa ũrarĩa ũthiĩte. Yes. Nĩ gũkĩrĩ rĩu affordable housing. Affordable housing. Affordable housing nayo nĩ yambaga kũigĩrĩra thabarĩ ya ũtuĩkania taũni yo. Affordable housing. Affordable housing yanjagĩria OTC kũharũrũ. OTC gũikũrũka. Ũkaka mũkũnji ritĩrũ. Na affordable housing headquarter ĩkoragwo Mũthurwa.
The guarantee you will get there is that you will eat fresh farm food. Yes, produce. Affordable housing na kuore. Dokero ne ko iholu goti reservation. Asa. Ako ati reservation. Le motide kana wega. Ore ale keigwa ne kumali. Amo displacing you. Excuse me toke. Yeah. Excuse. Akamokeria inyuothe mufomu ini. Na affordable housing goti waiters aige. Asa. Ta CJs ne Kilimanjaro. Ko ne mwene. Yes. Na no koragwo riko. Na hihi aruti wira aya. Yes. Eri. Na affordable housing ri. Ndogoti ndokimera thio miruria mekwaria maragia rwaku wao. Yes. Mukabi customer cio wamwenderia. Akoda aki. Etia chapati ng'ombe kuu irio ciitanagio na the animal it got. Arada busi. Inakuwa affordable. Yes. Kuna rudhiomi kama kuchomewa. Yes. Na kuna katirale ni kijiko. Ndio upewe huma labda uitise mayai. Ama udugio chapati. Yes. Na huko katirale mingi sio sahani inaweza aguka ifujike. Ni sahani ya mabati. Na inakuwa na gauge. Tondo leo ngigura nene ohare. No, you are catering for everybody. Yes. I told you there is a space for everyone. Yes. That is your score size, but there is a universal size. Kolo no kule times tabira. Githeri bi? Bila. Kuna kuore. Do ba korio drink bere. Wa yo irio ri. Woka gerio jagi. Na tukombe tukuruma ni dio kuzema tugituhura oka kende ka mukuji. Ukoya kamwe. Kabo akarora thini kana niga? Gatheru. Ukabo gekira mai. Yes. Kugwa affordable housing ugitwenderia mai ni ukurito kurituhira. No. Ai ku makome free. Exactly. Na ku ni ukurio hune wega. Wina ria jomo riaku. Yes. No nywe sai. No igwa kuria ruogo ni gwa teapot. Wetia sai uka we teapot. Mixed African tea. Ukaiwa ni wa mau. Ni wa mere mebia. Yes. Affordable housing kuria turia igiri. Mere mau ni murite murieri. Ni murite. Yes. Mwaka nywa mai. No gia kauga we agitinda atanyuite cai ni ariagwo ni mutu. Yeah. Na goku wa affordable housing ni to negotiataga. Ni uga atiriri. No nyongera to foga ukero. We customer nye ni tironeka. Ginya gaciko kamwe. We customer nye ni na goro. No geiro kabici. Kijikirire ni ne gakima gaka. Yes. Now for the housing here maundu gekagirwo hau as freebies but with a disclaimer. No gekagirwo kacubari hau. No kacubari kau 97% ni free. Ndokuro ni mundu. Kanyamu na Amerika ndungitengeria. Uroraga reaction ya neighbor waku ria wagekira. Ayuga. Kamo geta pilipili reko. Na mekira ndune. Nigetha riri ndugacagure. We ndune hana nyanya. Apa bora girathi ya mai. Nimwekira pilipili moinge muno. Customer ni nyanya ina goro. They even tell you about the market. You will not have those discussions go uptown. Kera kinyaki. Ithandũkũ rĩrĩa ngirinya. Gathandũkũ karĩa kanini customer. Mwakiuga mũtũrage na pilipili. Tondũ inyuĩ mũkona kũu Nairobi ta aria-inĩ arĩa maratwatha. And make a customer get a lot of also. They even have promotions.
na kwa affordable housing as you partake your meal topics cia sare they are very lively place is full of vibe no kwa unakora modo mutio ndo mongearia huko up market acha kila mtu akona biashara zake huko muoke manyana na modo igwe ni wanya kaura kwanyu akura ni wahana mbale cia kuria kwa mwalimu mo komwe ndekere wa ukia mara ukirwa mucie ya dona one maleze mania ndeto cia bagia hau yes kwa the bossing ni kore vibe yes na utire ndako nyingi acha it's just one loud television ukora either ikiritwo kihundio yes kana rwimbo yes rwage ikamba na kamuberethi gaite hari ajaga gwithamba moko na thabuni wekitwo kana tiga gitungu Bantama samwe sis wote ushiba na kalenda kaidu gatie yuburaga absolutely ye murure menyo ukurite ku we bora umeshiba wewe kama ulikula plantain kule uptown na mimi nilikula madisi irio kule kwa for the boss nzito mauano ni marigo mawaru na nyama ni uguthahuo maiki you lose your plantains ya kule affordable house yes Kifoi kingara na kenyita Kefoi kengara kenyita nema ne triple K ne K ithatu their childhood friends they in their retirement years no atosho ndure weka atia ndure wathira you know it reaches a point in life miakera wena onora tawa uria wena guona mundu ri guti mundu ngi mu replace acha ndo maundu mare huwe ma each other ri ni maingi you cannot start orienting a new friend tini poke iri kenyita aritaya ri njagurie kindu gitogo tukutuku yes ya uthukuma nayo ni ari magia na tukutuku never mind na nishe na cia encourage oguo na ti athia ekura ihu o igua heka undu areka atia heka undu areka yes na kanina boredom exactly actually most of the time tukutuku we ori must spend na triple K anaremo ni akona muteja ka express discontent ya ukoro kwina andu thiini akamura ko ndu ku haibari ethake evengi watukora nau watukora haha yes na tutiuma na go ithuwe yes ni magikundaga Riria mena ciringi kana uria wagwira kanyamu kenyita no kundaga ile tuwe mwana tukutuku ya kundaga yes na ore uyo ngeke boy ri ye hanyui yes wenda kundaga agere makundaga riu ka incident maracemanirie na ko mathiete ona bara ya famu imekore akienda kuna rui ni wa sirisi yes founder yes ni marayo kete komemeria ni marayo kete no ne mekuma umira yes ne twatura nguru mweno muno yes na no utanyuaga ri ni akena muno akibaki company maikatia makenyua there is always that person in a group ukora ona nitawe oranyua yes akena gukira aria maranyua yes marayo ka heta gori muigaini ni eta wati ya thiko ici aria Kenyatta Road yes ni makunda hau ri ari muigaini marauga meguko andu ari meguko hau yes marakiwa tugonge getu tina ngari na no turiruka nayo mena mutoka yes marahida wega makina mugithi sini kwa sini yes mare kiari keita ile tiwe kadere uguro
Maethi kwa roka makinya njunjari. Manase manya na cia wangu. Na mori ya jamu ne akiri. Marerwo ni ya mathima nduke. Simindi. Ti simindi. Eno yali komburo. Yes. Ni ali komburo malero riu aciori. Urauhiririo kanyamu. Ugathio thiete. Yes. Akira riu kinyita riu. Uringana na ndu oro akanyamu gauri. Ngweciria ngukahuha kahie fiusi. We gathuri ngui ndina tutu mwiri. Twiri. Yetago gathuri ngui. Na nĩ tũgũkuĩte kabaĩ. Ke nuthu nĩ wĩjo yetago gathuri ngui. Tũmekinde na tũtũ. Twĩrĩ. Na moko. Njiguaga kwandera moko. Eci na nyamũ ĩyo capacitor. Akuhe amatawa mothe. Makiaria ro ũguo ri. Thigari rarigwo nĩkĩ traffic ĩtaraga atĩa? Ĩtaroka. Yes. Maroka ihenya. O hau kĩnyita kĩramenya atĩrĩ. Tũtikũrara thĩ. Tũtingĩrara thĩini. Nĩ tukutuku rĩ. Ndĩrĩ maũndũ maingĩ. Arahorania na ihenya biũ. Aroka thutha. Ayera kĩng'aro takunda aikarĩre kĩ? Aikarĩre ha ndereba. Yes. Ayũka. Nyinyi wasee nini bana nyinyi? Bana tuko sawa. Ja tuna shida. Kwani kuna accident. Bana. Watu yalko bro mnaonekana mmelewa ndio lakini mwenye kutumbemba ni shamba. Hanjarewa. Mena designated driver. Yes. Thigari nacio irasense kaundu meratiri. Huyu ndio driver yanyu? Ndio. Na mbona yeye anaonekana ni anatuka? Anakuagwa hivyo. Baada babade mimi situmia hiyo kitu au natumia. Mimi kashi ni kuwa memba tu. Hayo basi. Peleka gari. Kingara ndio tukutuku. He has no idea. Nyizari. Kingara. Kingara kirangia. Hiki na kidogo. Ni hahutia. Mzazi ndasema muende. Kidogo ni kama iko misi kidogo. Stoji hapa kabla mnienda nyinyi. Tunaenda baba. Shughulikia wengine. Kingara. Ndio turaria thĩinĩ. Hotelo la ira na niwe ikara hau mbere. Name twarire konie. Engarari. Aro. Usiakira chiu. Nĩ kĩrĩkũ? Gĩgunyite tana guoko. Tokyo inya. Oiki oni aingira ki? Gia. Yes. Kingare kiragia. Kahema tukutuku yo ni akuru ni atene. Mara ibire mufori hivi inde. Amoya. Ruga kura milioni. Amwa awegi afodi. Atarora kiana ro nago ke Magwa thĩinĩ. na ikara gatagate kaya ngere meru. Okay boy ire. Toga kale kala muende vya amuria the. Kamera henginya the kai left. Olivia no le idio caray. Era tu ane dela. Inga ana ko Olivia milioni. Karata yang Olivia.
Muno dice la Mario. Daria. Que ngata ndo na weso bara uate. Oi. Oi na kitu tumefanya. Hata ukitupiga njirongi ya tuwezi sema umekosea. Toe. Oh, uko mahali we hadu. Makirio juja. Tigera kiona ruga. Andu ya moka kumona marero uria kurarire. Makauga. Arugatu kama fodhi yorio mothe niri. Akauga ni ara mithi o ere akire. O ere atahirio. Ngara orio akauga. Ndeni yona kenyita igatwaroka. Ndiga no kagudo ke metoke. Kiteo. Ah. Acio cira o nĩ ũkũritũha. Ocias nĩ arageria kũmaiguĩrĩra condu. Nĩ andũ moĩkaine kuma tene. No rĩu gĩko kĩrĩa mekĩte. Ũkĩboire. Iya rũcinĩ tũnyitĩirwo kĩ we ndĩraririkana kũndũ. Aga nĩ ũkuma harĩa ũthiĩ ũthome ũmbi. Ngerire mũndũ ũtarĩ wa kũrithia tukutuku. Oire mũborithi wapandũ si. Amaya nĩ atuo. Raure. Korea Deya. Eno inagirwo ni that young man called Burnham. Yes. Deya ng'ombe. Witu alita Goirofi. Yes. Na ne wari gweta rwimbo-inĩ rũu. Niguo. Yes. And a few ago ni make kana campaign muno ya kuhanda miti because you know Deya is considered ASAL part of it. Tondu ikiriganĩtie na ukabi na kuria kianda. Yes. Even the teachers who teach there get hardship allowance. Aya, oguo kwe ASAL. Kia biu. The ASAL. And I have authority on that. Nikuri hardship allowance. Arimu aria makorwo ku na rutia irathirikari ku Deya ri. They get a hardship allowance. Yes, or ku consider ASAL. Yes. Ahari den semiari. Ne wakiuma Deya oya irima hari oguo umagirira ku. Kuria ng'ombe ciari ciahura goikio yo ni ukabi. Ugathi guokabi. Ni muhaka wayo kuona ki? No kabi. Wata nginya rwipo. And that is the geographical setting. Tio ngiuma neguo agwambete kwendia. Ne wake gorwo. Andu mamenya ni to. Kwe mũthuri wetagwo Kĩbage wa kũu Ngũirũbi. Kĩbage? Yes. Na ti ũrĩa oinĩirwo nĩ Gacathi. Aja ti Kĩbage Mũkũrinũ. Ngwĩciria Kĩbage Mũkũrinũ oinĩirwo nĩ Ndemethi rwĩmbo rũrũ oinagwo nĩ Njogu. Mũkũrinũ angĩhitha. Ibagi kĩrĩba-inĩ. Ngwĩciria no Kĩbage. I think that is the inspiration. Maybe. Because even the Kĩbage Gacathi talks about is not for the coming. Rĩu Kĩbage ũtũraria ũhoro wake rĩ. Ni aretekania na ugio gweta ngote mundu rumeri akoa hana ndaragita ya bara ni atwikanagia mutitu igatema njira noyo enjaga kuria guothe metaro ya bara gwika atia kugera no yarikia gwikirwo ramiri na utwika ndaragita yo ndenge ramiguru ni gwika atia ni guthukia rami yes no
no kuirwo ne kari enge. Yes, na ndikagere main road. Yes. You see kisa na maana mwarire nimerega kwi tungumania mwaina ke ni agithoma ngite makamutuma kuria bururi wa miaramano wa US. Yes. America. USA. Iyo akoro kundu gwitagwo Boston, Massachusetts. Yes. Na ritwa riu nirihika andu rugongo gutamuka. Ona muno kure rituhira anduri rima ibagira Nyeri. Rituhagira rware Massachusetts. Nona siothe si hau. Mwarire nyagithiete kuoi na akegurwo ne mzingi. Yes. Ona yakuhikira muthungu. Yes. Ona itura riu anima mundu waigego riake ri ndungimenyeha. Ona iretu mumaraga twa kuika uko toro na ihia ndu aito matire kuno rufaru rutire guku uko no tiboni rufaru ruja wa bururi na iciri leu waigego riake ri aronekeire kuria Boston, Massachusetts. Na ni makiriga ukigia nyina. Yes. O nyina wa muiretu riu actually muthungu ucio ri ino athungu matire unduire sio matihana na guku. Yes. Leu ciana ciake ni magore arenda leu aka akeriri maragatuire nyina wao wa muiretu eri mutumia wake ba yo wake bage. Yes. Ni undu wa gukungwira undu ucio na gukenari marakiuga ni megubatara nyina oke one. Yes. Marauga one wa huthui no gikiondo tondu me sabari mangangane masponse andu eri. Yes. Riu andu eri masponsor mathie kuria Boston. Yes. Ni undu wa nyina wa muiretu agakione. Yes. Na kwenda horo riu imetifua kivumbi kikali. There is a crossfire. Wake bage tondu riri waikarwo thiri kuronekire Mrs. Kipage ri riu nyina amuiretu ri nyina apoina. Yes. Muiretu niwe poina nyina apoina kura tuketa tondu we muciare ri athie yone na tondu riu hena horo wa gwithie bururi wa ogeni ri Boston na kuo ti haha. Yes. Wethwo mundu ungihota gukonverse na Gicungu na gutingirwo rikana. Yes. Rikana niguthie Boston utiethio ne na sigi kana kiwariru ona matara kana tuge tuthia ngumba twigaruragira mbere ya nduka. Yes. Kura flow to suggestion ne rayo kio muno ni aria makonie mucio ucio kura tweka muruwe wa Kibage ri ona rimwe ana tathia tumacohini akiumaga ri ni muge ki hakiri na Githungu etinge wakaja Githungu gitiko muriga. Yes. Kibage will hear none of it. You see, he was disqualified on technicalities. Yes. Gwaikarwo thi kwarorwo. Yes. Kibage ha hena tigiti igiri. Na wapoina no nginya niwe gukorwo na tigiti imwe. Na ndiraigua kurathio na ndege andu mekuharanio maita maya meri kana matatu. Na kundu kugwa kuharanio ni andu matiti murago makahundurwo. Riu nio gwetikira na uthikiririe wapoina mathina kigiaku tikama Kibage arenda athiuwe mena mutumia. Yes. Aragiriconia kau atiri miaka ria ndinayo guku muuro wari wati meingi atigetie mingi mucoke munyime mweke wa guthie mabururi ma nanja akerwo Kibage oguo ni tura understand ona Nairobi onyene ndumeithirane we muguku kuma tuko menye ninge we ni wakiregeirio haria ha intermediate no kiga tiki okay tika ya mwere
Bauga tiki oronja riri. Maundu mamwe ni macoka kwa effect mundu wako. Akura. Riu Kamangu niwe gwika atia? Niwe guthii handu-ini haku. Yes. Tondu kundu kuria ni waigua gutirario Gikuyu ndege-ini. Wani uricoka betherwo ita riki rieki. Ngiria guthii. Riria ugathiwo ni athuri ri. Ni ugetherwo ki? Ni ugetherwo handu. You will hear none of it. Ni kwa jamuru were unia na bojaja. Ore Kamangu. Aje ne kumo kama gwetherwo visa ri to tiari. Abra mzai. Mzai kora kirakara. Mzai tiga gukach. Mzai orara kani guthomithia mwana. Yetige thamo kiria uthomithie kira ndwara. Kĩbage ndarĩ araiganĩra. Nyina wa mbũri tera mũrũgu akire. Ndiana kwaria nake niĩ. Nawe ũrĩgĩtinda ũkiugĩrĩria mwana gũkũ. Nawe ũkirĩre thoguo we. Mzai ona thĩna nĩ atĩ ndũngĩhota nginya gũtamũka kiugo Boston, Massachusetts. Nĩwona? Waboina. Nĩwaigua mũrũguo? Asa Mzai oro ama nĩ wario na ti oru nĩ ũtorerete. No kĩndũ gwĩtagwo education nĩ mwa? Nĩndaga gũthoma rĩu rĩrĩa mwarĩkia. Na mwagimara? Mzai nĩ ũĩcenjia visa nĩ kuga atĩ. Mzana nĩ ramenya kũndũ kũu kwĩna ithurano cia Trump na Kamala Harris. Katũrathi ithurano. Katũrathura. Nĩ kura tũrathi gũikia kana nĩ campaign? Nĩ ndũ. Mzai gĩa na peace na thayũ. Athũngũ mauga easy come easy go. Mzai kwaja nĩ ũĩ Dubai na nĩkuo ndege ĩkamba kũlanda. Katũrathi tũkĩrũgama kwĩna cia bara. Mzai nĩ ũĩ nginya Abu Dhabi we na Dubai. Nĩ ũĩ Heathrow. Nĩ ũĩ nginya ndege ĩbagwo atĩa. Nĩanengua. Nĩ ngandiru na kĩũndũ kĩu ndĩ kũu. Nĩkĩo mũratwĩra gũkũ. Awe Mzai tulia. Tau thaa ici nĩ gĩthũngũ ndĩra police. Nĩ ũndũ wa gwĩtorekia kũrĩa. Fundithia wega mũno. Ningĩ Mzai athuri maticũgagia ciana tiga kũrakara. Wewe mawatumia. Niĩ nĩwona nĩ ndĩrathi nĩ ũndũ wa mũkũrũ. Niĩ ndĩratwara mũkũrũ magĩcũgia mwana niĩ tondũ ndĩkandere manengere mũtambo nyambe ngue Texas. Kwa ma-cowboy. Njiguaga Boina gaitũ nĩ kagĩire mũtokana kũu. Wega biũ na njiguaga kwanja JD thondekagĩrwo kũndũ kũrĩkũ? Kũu. Ĩoni. Nyambe ndĩgũthe Tennessee. Kamũrathi gũthaka Tennessee. Nĩwaigua Mzai na ndũĩ kũndũ gwĩtagwo Tennessee. Alikuwa JD ehihagĩrwo. Remember, Kĩbage is out on technicalities. And he does not like it. Nginya nĩarona ndatigĩtie matukũ maingĩ. Kwanza wazuekire rĩrĩ. He's out on technicalities and even legal standing because he has a criminal record. Nĩahũrĩte mũhĩndĩ wa mwandĩkĩte gwa kahũa industry ya 1988. Na akĩoywo kĩ? Akĩoywo ciara. Irore ciakwa DCI. Mzai kauma tia jakara. We nĩ kuma yumĩte hau we. Kĩbage nĩagũgĩte kĩratigwo mũciarĩ we. Kĩbage arauga ũnyinyi ũrĩa akĩ. Ũkĩria thũngũ nawe Kĩbage nĩ ũngĩecirie nĩ ũrĩbatarania. Nĩ ũrĩbatara kumagara.
Ninge mundu angithio iwe ciarari miaka yo wena ni ongia huirio nduru Pura que vague. He will remain local. Mzai ni oye boarding pass neke. Ne chukuru isi diago ni adu cia kurara. Nwaigua mzai ndoras kanisa onaki. Ni oye economic class na business class. Ne irathi cia biacara. Mzai ni oye ta ambulance. Tari mbona ngeriguo. Ya gũgĩtĩkĩra atigwo ndĩia kũrĩa Ngoirobi aikaragie mũciĩ na mahiũ na thimũ aihũrie bado nĩ ũndũ wa video call makinya kũu arauio na video icio ndarĩcioyaga twakinya Mzai nĩ tũgagwĩkĩra kĩndũ gĩtagwo Zoom Thaiya